Ahee, na amukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha ta hi kha hi lola hi Prince Rhangani na ku va vugangu bya yena byi expose-wini hi nsati wa yena ku nga Shonge Rhangani. I don't even know where to start. So ni fike ni nghena ka Facebook as I normally do, and then boom, on top post tanihileswi mi swi vonaka kwalani from Thembani kwalano. Ni fike ni hlamala na this post leyi nga fa yi posta ngwenya yi fika yi tsala ku breaking news, Xitsonga music producer Prince Rhangani caught in pictures cheating his wife. Tanihileswi mi swi vonaka kwalano. Ni hlamala mina ni loko ni scroll ni kuma ku hi yona mpela Prince Rhangani. Ni ta ka ni ti ku yini hi yona yaleyo ka screenshot tanihileswi mi swi vonaka kwalano. Laha hi nga va na nhwana wun'wana loyi o ka nga ri Shonge Rhangani clearly tanihileswi mi swi vonaka the picture ma swi vona ku a hi yena Shonge Rhangani walowo i nhwanyana wun'wana. So ni zame ku ni track-a ni kuma ku kahle ti-picture leti hume kwini, so swilo swa kumeka swi very clear. Shonge Rhangani hi yena a nga post-etela ti-picture letiwa a kha a expose siva ra Prince Rhangani na akhawunti ni yi verify ni ku hi yona ya Shonge Rhangani tanihileswi mi swi vonaka kwala. So yo sungula post fika tsala ku ni khongela ni miyerini mina, and then a posta siva ra Prince Rhangani na nhwana walowo laha swi ti komba as if a va ri ka sort of very Valentine. And then kusuka kwalano hi vona Shonge Rhangani a posta proof ya ti-transactions ta mali tanihileswi mi swi vonaka kwalano. So loko ngwenya yi ri karhi yi days hi tele ti vona screenshot. Unfortunately ni nge ti hate video leyi nga leha ngopfu na la ku ti vekela hinkwato but hi tin'wana ta tona teto tanihileswi mi swi vonaka kwala na ti-500 na ti-1000 ma ti vona kwalaho. And then from there a tlhela a posta ti-screenshots ta laha loko ngwenya siva ra Prince Rhangani yi khalula na yena nhwanyana loyi tanihileswi mi swi vonaka kwala laha yi nga fayitela ku mbyana yin'wana na yin'wana yi na siku ra yona. So xin'wana xa screenshot lexi nga fika xi ni interest hi lexi because laha hi kota ku va hi vona hi kuma ku i mani vito ra yena munhu loyi. So loko hi langutisa ka text ya number 1 2 3 ya number 4 from the bottom ha swi vona ku va ku la Prince Rhangani yi nga fayiteleki wa mina Khanyisa. So munhu loyi i Khanyisa ku hi kwalano, and some of my associates va fika va ni byela ku Khanyisa loyi wa ka Ngove. So ni nge verify sweswo because a swi tsariwangi la but very Khanyisa wa ka Ngove. So leswi mhaka yi nga tshamisa swona siva ra Prince Rhangani yi expose-wini hi Nsavu. So if mi nga za subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe because ni ta update, because hi swona normally siva ra Prince Rhangani yi fike yi posta yi respond to this matter ka Facebook, a yi na option yin'wana. Alright, loko mi nga za subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe. Kondo.